Briju, kuluri u dbissim din kienet l-atmosfera ġewwa l-Belt Valletta s-sibt wara nofsinhar matul il-Pride March. Il-Pride March f'Malta ilha titella għal dawn l-aħħar 21 sena. Bl-ewwel March isir f'Ġunju tal-2004. TVM News tkellem mal-ko-president tal-Allied Rainbow Community Marija Azzopardi li organizza dan l-avveniment. Hija qalet li din l-attività kull sena qed tikber u tittama li jkun hemm rappreżentanza minn kulħadd. Għamilna ħafna progress, ovvjament dejjem hemm iktar progress x'namlu fejn jitlu liġijiet, però ovvjament biex biddel il-mentalità tas-soċjetà hija aktar diffiċli u għalhekk nibqgħu nagħmlu Pride aħna. Hopefully dejjem tibqa' tikber u kun hawn rappreżentanza ta' kwalinkwe persuna u kulħadd huwa welcome fil-verità. Preżenti wkoll għall-attività kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela, l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch u rappreżentanti ta' diversi partiti politiċi. Bitwemmini differenti li ngħaqdu spalla ma' spalla mal-folla u skattaw il-mixja. Jinaqdu magħhom kienu mijiet ta' Maltin u turisti u karrijiet imlewnin li l-kol flimkien ħolqu atmosfera ta' inklusività u mħabba. Importanti li tibqa' tiġi ċelebrata, speċjalment minħabba ċertu pajjiżi li għadhom mhumiex free li jistgħu jkunu liberi u kulħadd jista' jkun dak li verament hu. I think overall it is getting better. I think we're becoming more normalized. People are understanding that we're not a community to be feared. Fil-Pride il-marċ huwa għalija l-iktar mument kruċjali tal-10 tiem kollha. Huwa mument fejn nimmarċjaw, nuru l-imħabba, nuru l-komunità mini, nuru għal xi xata għandna bżonn Pride, nuru li kollha ma' u din nistgħu waslu messaġġ li jisma' li tkun parti minn dil-komunità mija xejn ħnef imħabba u kuluri. Fil-messaġġ tiegħu Mohammed Ali Agwerbi mill-Malta Gay Rights Movement fakkar li fil-waqt li sar progress kbir f'dan il-qasam qatt fadal xi jsir fosthom aċċess b'xejn għall PrEP u l-PEP, abbozz tal-Equality Act u sigurtà u libertà għal persuni LGBTIQ+ li jinsabu f'limbu legali jew fiċ-ċentru legali ta' detenzjoni fost oħrajn.